Kedamtang Jakhonify Cape Arni BJYM East Karbenglong District aro tumpen Patirpi Ponsi Voluntary Blood Donation Camp Diphu Medical College and Hospital along kapaman pon. Bharatiya Janata Yuva Morcha mate BJYM East Karbenglong aro tumpen Patirpi Ponpen Donate Blood Save Lives Patirpi en Ponsi Kedamtang Jakhonify Cape Arni Voluntary Blood Donation Camp pu Diphu Medical College and Hospital along paman pon. Bangso along Duar Bogari Nilip Dhansiri, Borjan, Bukajan, Korkanthi, Langpher, Lumbajong, Mondol Klembang Lapen, Kadokowe, Bang Inkoira Narkebabang Patu, VCP Dunrinti. Kiso Dedatum, Apora Hut, Vikelong Sungkrung Titi, La Sopen Mat Hadamsi, Kinangji Hut Joy Kepen, Vikelong Ponji Pan, Lapen, Politics Anale, Kaikeke Langdam, Nangji Kali. Hilitum Radaki Sungalongta, Arjabdu Nangjipu, Matasi, Bangso Jaimek, Dengkon Lopusi, BJYM East Karbenglong aro amaipu Jiten Bepen Ferangkia Thengno nang pachinidun. Kaprek operation atau mahasiswa ake joy walang sonsi teglong ko kasi nilitum Bharatiya Janata Yuva Morcha ke si party awing yudring kuwai pit sitame nilitum kaike mat politics nale pathe ada sonda kali politics ta pachu hoten sitame rarapan rat tu maki sunglong stam ni litum kai kia mat karjap ke production do se bini son stam ni litum un anmang ke borilo ane mani litum organization mata ni litum party ku sewa hi sangathan mane kacerap kacetu hello la hello organization lo mate se hongoton lo jo se kacerap kacetu mate era phanta thanga kerap ta pitekte lo ante se hongoton ke dota alewe sini litum langsung mata konse litum ta politics na dele kai ke mat kelang dam nangji kali kapati nangji kali etum rada ke sung langta kai ke mat arjab nangji ku mat ase ini son man kali litum blood donation camp bipon lo ini data kali ni litum lapen aprang kali litum batai blood donation camp ni litum bipon bom ase pini bang heno ke ongnai lo ame adili ka jo teng prudante pini mate non an ke blood donation camp along blood donate ke online lo kusi no kaya dak blood donation ate blood camp long ke do tum News Text Report Karbianglong Live.